Mal-ewwel indikazzjonijiet li l-kampanja ta' barra mill-Unjoni Ewropea rebħet, mill-ewwel deru l-ewwel reazzjonijiet. Mhux tal-elettorat imma tas-swieq finanzjarji tal-pajjiż. L-akbar daqqa ħadet tal-munita sterlina li niżlet drastikament fil-valur tagħha, l-akbar daqqa mill-1985. L-istoks naqsilhom il-valur u għal ftit kienu f'sitwazzjoni ta' paniku. Ftit ħin wara investituri minn madwar id-dinja daħlu fi kriżi u insigurtà ta' x'ħajjiġri mill-investimenti. Mawa News il-professur Philip von Brogdorf stqar li dan mhux biss affettwa s-suq Ewropej imma suq internazzjonali. Mhux biss fir-Renju Unit, imma fis-swieq oħra, ġifieri anki kont nara l-swieq fil-Ġappun, ġifieri dan ukoll għandha ripple effect fuq swieq oħra. Ovvjament il-fatt ġej però minn il-fatt ovvjament issa il-vot kif inhu, ma dissa toħloq inċertezza kbira ovvjament f'andament tas-swieq internazzjonali u kif ukoll ovvjament mhux biss fis-sterlina imma anki naħseb jiena fil-valur tal-euro. Bil-konsegwenza lura ovvjament li l-esportazzjoni mill-Renju Unit li pajjiżi oħra tkun iktar ovvjament kompetittiva, però ovvjament meta għandek inċertezza bħal di allura waqa' bħal di fil-valur tal-sterlina, din hija ovvjament sintomu tal-fatt li hemm inċertezza kbira ekonomika. Xenarju li hu l-kontrarju ta' dak li seħħ jum qabel ir-riżultat fejn l-istoks u l-munita Ingliża kienu b'saħħithom ferm, anke minħabba li għal-mumenti der li setgħu jirbħu dawk li rridu jibqgħu ġewwa. Qed jingħad li deċiżjoni Brexit se twassal biex jonqos drastikament it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiż u se taffettwa l-prodott domestiku gross. Però ftit wara li tħabbar uffiċjalment ir-riżultat, irreaġixxa l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Minn Londra Mark Carney qal li saru tħejjiet kollha. Carney wiegħed li se jipproteġi s-swieq dan fl-istess waqt li aġġustament għar-riżultat se jġib miegħu inċertezza u dan għax ir-Renju Unit irid jerġa' jibda mill-bidu. Inevitably, there'll be a period of uncertainty and adjustment following this result. But as the Prime Minister said just this morning, there'll be no initial change in the way our people can travel, in the way our goods can move, or the way our services can be sold. And it will take some time for the United Kingdom to establish new relationships with Europe and the rest of the world.